the fastest albums in Spotify history to surpass 30 million streams. Yiwo lama album ahamba phambili laphana eSouth Africa ku-Spotify ngokuthi ahlanganise u-30 million ama-streams ngesikhathi esincane. Laphana-ke umzukulu unumber 3 nge-album ethi ngifuna into zami nge-90 days. Salibo sanibengela into Fast Food TV le. Sibheka another topic ekhuluma ngomaskandi nokuhle-ke okwenzeka endibeni kamaskandi. Lapho umzukulu usicabela indlela-ke yama-record amabhukuni amakhulu amahle omlando eSouth Africa nje as a musician, not as maskandi artist, njengomculi nje waseMzansi. Uyazicabela-ke indlela enhle laphana. Album yakhe-ke sikwenzile-ke lokho okuhle ukuthi yena ihlanganise u-30 million wama-streams. Okuwukuthi-ke kumaskandi-ke umuntu wokuqala ukuthi-ke enze leyo nto leyo ngalesi speed sika-90 days. Last year umenzi album yakhe yahlanganisa u-20 million wama-streams. Lelo daba lolo la-reportwa-ke ngeyi-7 kaJuni 2025. So seniyabona ukuthi ena irekhodi beliphethwe ubani. Umenzi wasehlanganisa u-50 million wama-streams kwakuze 23 December 2025 kuriphothwa lo daba lolo. So amarekhodi ayo yonke lento eyenzakalayo ade phethwe uyena-ke umenzi nge-album yakhe ethi Sizigugu. Kodwa umzukulu is a new record holder, especially kumaskandi, and ukhona futhi nakwi-top 3 laphana-ke eSouth Africa-ke yonkana njengoba ingaka. Ushaya udlula gospel, hip hop, house, R&B, afro soul, yonke lo mculi lo, labo baculi labo ubaqoqode emaganda. Kumaskandi-ke ubaqoqode-ke bonke-ke ukuthi lokho kwenziwe huye-ke umzukulu. Insizwa laphana-ke ethi kuthiwa uFeza Akalanga, bathi uMaqondana is officially the first maskandi song in history to reach number 1 on SA Top 100 weekly charts. Lezi nkulumo lezi zibuye zingidide, ngibuye ngingazi because uyawuthola uma kusekwenziwe omunye kuthiwa is the first, bengabe se-specify ukuthi yena after ubani. So kuye kube nzima ukuthi uma sifunda nje is the first, is the first. Kulula ukuthi ama-record wabone cha lokho akuzaye kwenzeke lokho. Manje amaculo njengomzukulu ukuwakhipha nje umsebenzi wakhe, naye ade ekhona la kuma-Apple, kuma-iTunes naye etopha laphana. So gcine singasazi-ke either way. Kuthiwa laphana-ke ingoma yokuqala ukuthi ihlale ku-number 1 ku-Apple Music Top 100 weekly song chart. Isho kanjalo-ke indaba-ke sithembe ukuthi laphana kumlando-ke awuzukugwegwiseka laphana ngoba insizwa le yakalanga yesahle kakhulu laphana. Silokhu nje yavela nge-EP yakhe enengoma eziwu-5 or 6 eyenziwe mangaliso-ke laphana-ke online, both on Spotify and kuma-Apple Music. Siyibonga kakhulu insizwa-ke iphula eminye-ke imilando-ke nengoma yakhe ihlanganise more than 1 million laphana ku-Spotify ey'nsukwini ezedlule nje into abayidlala khona. He is on the rise, uyakhuphuka ngampela. Kumele nimbheke ningaze nigaxele. Engathi-ke ikhanda lakhe-ke engafokhasa abheke phambili-ke enze umsebenzi wakhe omuhle lo awenzayo. Siyamjabulela kakhulu ukuthi umuntu nje osanda kufika endimeni, kodwa ukhombisa ukuthi online u-understand-a kangcono. Abantu abawudlalayo abayithandile ingoma yakhe kakhulu njengabanye abantu abake benza njengaye-ke before. Simbongile kakhulu. Kodwa-ke indaba-ke injalo-ke bekuzokubonga nje umzukulu ukuthi yena ama-record asanda phula umenzi naye wenzile last year, kodwa umzukulu usekwenza 2 times lokho-ke. Sobona ukuthi ena-ke in the next coming months, 3 months from now, ukuthi umzukulu uzobe sephule ama-record amangaki. So isiyenza lento engangisho kudala ukuthi ena i-streaming le, the way abantu abazobenza ngakhona, ngeke nikholwe ama-record azovela-ke endibeni kumaskandi-ke. Simbona kakhulu umzukulu, 30 million wama-streams ku-Spotify within 90 days. Ngingasho ukuthi 3 months ngoba ngisuke ngibhede, within 90 days. Ngiyabonga ithuba lisakahle.